Chalo falfa funganga lo cha tunu mai lava mong chichele se ia pa ia mong hiti. O cha tu pokara mai fa bechola e mai mo mai ai. I se fa tan noanga ma le fionga a fitu Naomi o le fa ulunga po le pulisidi le vai ngolo o tausia i la tau e inga se ngasa le mavo fau po fa ingo ina le Coast Trust. Leo lo iai fa fita o le lo fia ngai ma i la tau. I le tau ma fainga lea o le anga le leima le tausia o nisi o lo o tausia i te tono le no whanga le nei, e mafo mai o ngā se ngase o le mafo whao. Le amana ia nei fo ia o nanga whakatai. O lea o nanga sa mata mai le duafe ma le iwa. Au le duafe ma le sipulu sa whapea o na titala aloa ia inai ia nino whangai mua mua. Matai o na whaaffaileleina ia por kalame awali toi whaafo ia o ilato wamwa ngase ngase o mawhauwhau. Ini winga manitu manianga foi ina ia mawhai o na toi foi o lato ainga. Ma toi amana ia aloa ia ai o lato ainga. Ona o le te leo. Whaafita auli e tutupu mai le nei ngase ngase o mawhauwhau. E ese le tasi le lua ai ese ia itu ainga ngase o lo mawai alom fana o le atunu o le nei no fanga on i leva ona whamanuia ina i le mato au nanga ai na pei on sirifia te le atunu o le nei no fanga sa whamanuia o se whamanuianga mai le malo ma tangata o le atunu o Japan e ala mai le i le whaipaanga ma tatou malo e o lea ua mawai ngai se le no fuanga le ona to sila mai e se le whamania o le mea au nanga ona e au ngā tele le toe whafo ia o le malosi angai le ngata i le tino a o le anganga ia male mafo fau o tatou walo mo tatou whanau o matou ngalu patasi. I nei taimi o loo iai ia le au whaingaluenga e tu o se fulu. Ia o e valu e whaatama e alii whaafoi ia tamaitai. O loo matou tau mawhai inga ia maua ia sootanga ma le tato whale mai o le mental health unit. Au loo iai fo mai whapitoa mo ni ngasi o mawhauwhau. E ke soani lea ia update ia training po o le tomai o tato tangata o loo fia ngā lulue whaatasi mamato ini nei fo ia au nanga. I le whaingofie e te le whaafita auli e le lava le onisa i te leo taimi ai o le tatalo ma le mawhatanga ma le ale o lo o mawhai ai o na matou sosoani ia whaamanuia o matou tau mawhainga mo nei fo ia au nanga. Ola psili lau fionga pao e to fia nisi o lo iai le no whanga le nei ila tua i o lo iai ia le tulanga ngasa le mako whao na fia ima momo. Ia whakatai e ala ona o e whapea ona o talia le psili lea ona e mautele noa pe fia nisi o le a refer mai i le vai aso taitasi o le ala lea i tali wha e awa e o apatua se tali e se fulu ono ia awanoa po potu po moenga fo o loo saunia mo e o loo ngase ona e so se taimi lava e mana o mia ai nei no whanga o le taimi fo i lea talia mamatu au mai ai nisi tutoni i le taimi nei le nei vai aso ia e iai lisi alo ua tea ai fo i lisi ua toe au mai ia o loo ea o le taimi nei to avalu la to o loo iei te tonu
to balla le fia nei mo e whapea e saunei lama. o le wa sau no e le si le tanga tau le o te a ia me na pa le sau no ngai fa ilo te a o to e mau le ma lo si le tulanga pe ona ia nga singa sel ma ho fa po si ma buanga wa Ia wa e te wa yai malo si anga wa matawina e te tawai ona to e po i le ainga. O leela na papso ta yai no na ainga. Ia matoi toi momoli a loa ia tuai ana nafi i le lato ainga. A o lesi to alua o loo whawhainga wenga sa wa malolosi wa atua li tolu masina sa au mai o le ngasi atua le lua masina wa aya le alu di luma o luna malisi anga malifi nau ina ia nisi tu langa o iai tu langa lelei ni tu langa i tau mawhai iai sa hapea o na sosoani te re por kalami o le nei la vai taimi o loo whawhai ngadwenga o loo whawhai ngadwenga o wa o le silea tu la fono ale au langa a iai nisi wa aia ma mautinoa le malo si anga e mawhai o na tui fa o onga ina ia mawai ni se e paia le au nanga ia e te tala lava noa i so sesi maute fa ia le mawa e o le tulanga e peina ona ia li e to lua o lo ia te nei e ia le maua al mapu fanga le ia la to ia mai la to matua e la to ia ngai me asia i la to le to nga i mea sia o tupu le tūlanga nai nei no whangan e sa nei lava e o se tūlanga te le whanoa noa e mawai o le ala fo i lea e tau whai ai fo i nisi o au lotu e si itia le tūlanga o le whamalo si au i le au whainga ringa. Ona e tupu fo i amatou le nangona whanua noa. Ona e le o iai nisi o asiasi o lato ainga po o lato whanau koi. O iai fo isi e le nisi ia vai aso o na o mai e tsai mine e iai le tina e sau i whaatolu le vai aso ni sau mai sawai. O e langona le fia ma le tarisapaya o se tūlanga whapea a o le toa tele e o mai loi i e le toi loa se ivanga nā wa mato follow up ma tau mawhai e toi whaatasi le ainga ma le ngase o na maua leo se so tanga o le ale pokalame o le aso atoa o le ale taimi whaatapula ai malo loai o ale o wale ma o le activity me whiona sau no ye ia e sa nei lava fitu aso ia pe ansila fia e te tala le nei au nanga i le luasu kai tu na fitu aso le vai aso o le au nanga fo ila e iai por kalame i aso tu la taitas o aso uma lava o le tai au le tai le longo i le ono i le tai au ia e fai ai o lato activity pe o talusanga ia uma talusanga ona na o mailea e fo e te pena le exercise fo i le tai au ia ona paile o lato ngadwenga light work in the morning ia uma lea o saunia le breakfast ia na uma lea papena fo ila on apai ese o aso taitasi ese ai lava activities e fai tu se lua te tolu foi activities ile aso e tasi ai o le routine o le taiao o papitua lea ia tui fa malusia ia lato
tapenanga o le tule o le tausio i lātou lava. Pei o le hygiene ia lātou maua ma tu mau pe whai o i lātou ainga. E le tau whatonua o o so te tau lava i mea o lo amatai ona toi po ia i le masani. Ona alua toi le lunch i whai i lea o tāpena whaatasi e iai ia taimi e malolosi isi ngase. E whai ai ona tāpena whaatasi ma le staff. Ia latu mea tau sami. E pe o le valuna o le popo, pe o le saka, o le hakia au. O lo whai ona latu sosoai. Ona mawhai fo i latu, ona latu whai ai latu ainga pe a o taimi o ai, o mea uma ia. Ia tue whaafo ia le masani, ma le malosi. E lau te iloa ai, ona nonofo i latu ainga. Oni whapitau, riro lo pita ia i ma le fonga nei. Me se o tau o lo o ngapa tia i le whatinonga le au nau. Whapitau tele. Taluai ona o le nei au nanga. O le au nanga e le o totongia. I le taimi e ulu whale mai ai le tangata. I le o tongi pei o le tatou whaasanga e o i whale mai, pe a tatou o i whale mai. Ia e pe vaia le fō mai, e totongi ai le taimi e le o iaisi tu langa papia, i totonu o le nei au nanga. Ai peitai, o lo o iai ia pesoso ani, e au mai i tau sangata i tasi mai le malo. Ia e ui fo ina, ia pesoso ani e le o lava. Ele o lava pe o sipia e lua sulfai tu la e o lo o ngā lulu e ai le star ai fitu aso ele mai aso ele o mawhai o na matou o lo o matou tau mawhai e su e hisi awala e mawhai ai o na matou au sia le te leo nei whakitauli o le tasi le matou ta avali o le ta avali sa whai mea alofa mai ai le ia tunu mani malo Korea ia o lo paule o le sa o lo whaanga i te leo matou porkalame e mana o mia le kisosoani e mana o mia le kisosoani o le tele o nei o peila o le tausinga ia o le tele o tausanga sosoani le community o pisimisi ma tangata ta i tuatasi o lo o ai mai se ele o whaamoe le au nanga i ainga o ngase o nei mawai fo'i le tele o whawhita uli le tele o isi ele o atua nisi o ua mātutua tangata o le ainga ele o mawhai o na latu na aia o le e tele le whawhita uli ele o toe whaingofie i ainga o na aia o le operation lava lato e iai ia e pei o le vainga o le nufoanga, le vai, le tise, o le ai mai se lava le tutunga o le au whainga nuenga. E le o mawalunga fo'i se turanga o lo o iai o la tutuni, ia mato tutuni. Ai peitai, o lo o tau mawhai lava, o le turanga lea, e le o whainga o fie, ona whaatasi ia mātou matangata pe a whai e le o lava le tutoni le tolu se lau 5 wafe i le tausanga e whaatupe o mai mana o ngau mai mea o malava sfulu whamasina o tausanga o le tunanga lea o le ne sisila o lo o tam whai po e whai o mātou tungala ina e mātou tua i lava mātou sepe ko inisi tupe awale
ona o le tele fo yo taimi o pisinisi o lo lato pesosoani mai a matou e iai fo ai singa o taimi o ai singa ia wo whapia fo yo na pesosoani mai ai ia pisinisi pe o Frankie ia o le Farmer Joe ia malitele lava o isi paanga o lo o pesosoani mai se mai so finanga lo ila tau ia lo o tau sia ma ia le no fanga o le asa o mai tamu sau sila o le tulanga o fala au fasaina le ma fuo na fia tulanga ma ho fau ia po le tulanga o nisio ma fu anga i tono ainga ma vaenga papena fele ma fuli ele pasenda le vaenga e faftai mo le kusiki e taua ona o se fafitauli matu ia o lo pia ngai matatu atunu o le matau o le matu fa maunga o lo iai i taimi nei o le to atele e to la iti e o lo maua i ia fianga be o fianga tulango ainga ma fala belabe ia po fala belabe ai o le to atele e mafua mai i taimi ese o leo langa ile o le tango fia leo fala pasaina ma le ava malosi e le whape tasi lua ia o le tele o na amata mai le amatanga o tupu ai le lua le sifulu iwa o tausanga yo o mai ai i taimi nei o le mafua anga lea o lo tele ai ni apita o lo maua inga se ngase o tatu nauma ma le fianga ma fu fawa yo le mo lunga pasen yo le tulanga o le fala pasaina sa ablela ko ta silo besi ko se fu fanga fa le ya le fale le mo fanga ina ila tolo ba penaona fitu to mi ile ba ngol to singa le to te ngapatia yo faftai o le tulanga o le net foi taimi o faman mi ai nai e fo ia le malo Australia ia le nei fo ia o nanga wata to atu ise fausia ina le o le pale o le a vai ma pale o se hall o se pale fai activity ia male mukuka ona e le ia se pale ai ona fausia i le taimine a o le taimine wa mato talia male faftai vi ia le alofangia o le nei au nanga il malo Australia o le a mataina i le fale o lo mafai ona fa ngausia ai ia matapena ai ia activities ia mele tau sapi tatu masangasi